ya ka parti NPP kelat no suam mentah parti NPP lada pi Punjab ya ka parti NPP on yalam ya ka state jungi berkawai da Chief Minister narilum kalo Kerala isna mungkin ya Chief Minister la jang ka state Kerala isna mentah ni kem ya lu jang Chief Minister jang state mereka parti UDP mentah sapon rewot ila penyeng ni kermen hakane ka arjal pulai ngin ya bat ya ka bos insar Chief Minister undai na lokasi ngilakwane beliau Chief Minister lokasi baba lada pikwa Punjab dan Muram ya babrar kene ngeti ngin ya madno yo Chief Minister halak jong ka Eastern West Kasih District ka lang ka jingkmen ka bakraw ya ka Eastern West Kasih District jengi